كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ودينا سبيلي كيف نوصل ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مفعل صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا حبيب الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تعشى أشرف الرسل محمد والسلام المستمرون كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا حبيب الله عليه وسلم مرحبا صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي واغفر لكل
مذنب يا ربي يا سميع دعانا صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشنا بنوره يا ربي حفظنك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حفظنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشافعة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala Syekh Ja'far Al-Barjanji fatuba liman kana taqdimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Para habaib anu ku simkuring dipihormat Syarif Syarifah Syarifah anu alhamdulillah nampak hadir di payunan urang sadaya anu pamudah-mudahan janten wasilah kangge kaberkahan urang sadayana di Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama anu kusimkuring dipihormat anu pamudah-mudahan sing dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahan agawi anu nampak hadir di ieu pertempatan di hapla anu kusimkuring dipihormat Buka kantun
Hadratal Mukarramin, ibu-ibu na, bapak-bapak, alhamdulillah katinggal nama harempek itu sami pada sejak ngagungkeun pada takdiman wa takriman wa mahabbatan li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatna Allah yaumil qiyamah amin. Anu kadua panginten ngahaturkeun nuhun saurna ti kersana guru urang sadaya, kersana Abah Habib Muria bin Alwi Al-Attas karena naon rupi perkawis anu dibantoskeun itu tina sagala rupi nawal tiasa kesempatan hiji-hijina sagala rupi anu dibantoskeun di kaum muslimin sadayana mudah-mudahan sing janten ibadah kanggo urang sadaya eta panginten. Terus salajengna tadi atas di guar Master of Ceremony tapi ku MC karena panginten nyungkeun bidua di sadayana khususnya kanggo Abah Sepuh panginten Abah Habib Alwi itu abahna itu guru urang itu Abah Habib Alwi Sukabumi Al-Attas anu lalasan anjeunna dibasa nuju sehat cenah. Mudah-mudahan ku hikmahna ku berkahna urang ngariung di ieu pertapatan ku doa-doana di para habaib anu hadir doana bapak-bapak sinareng ibu-ibu mudah-mudahan bersana Abah Sepuh panginten Abah Sukabumi barusan guru urang Abah Habib Alwi bin Thohir Al-Attas mudah-mudahan sing didamangkeun di Allah Subhanahu wa taala. Oke panginten dina ieu acara ngedapi doa keneh kanggo leresan haul Umi na Habib itu Umi na Habib Muri leresan jenenganna Umi Tari binti Karfan itu tiba dina haul panginten haul kahiji itu sareng menjelang kana 40 dintena itu saminggon deui panginten lepat menjelang kana 40 dintena itu salah sawiya sepuh urang nyata Abah Haji Lon artinya pertuana Bandar Sahabib minggu ini pamit lepat karena 40 dintenanana tah balasan Abah Haji Lon Dahlan bin Haji Jarkasih itu lupa mudah-mudahan marantena atas di alam barjah sing aya dina rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala itu oke panginten aya di penetapan maulid cenah di ieu pertempatan itu supados meninga kanggo sadayana rehna kersana Habib netepkeun we kanggo maulid di ieu pertempatan itu panginten disebatkeun nama majelis zikir Nurul Asrar itu di ieu pertempatan kanggo waktosna kapayun layunakeun mudah-mudahan urang sing aya yuswa insyaallah tiap wengi Kamis Rabiul Akhir itu mingguan anu akhir itu pangintennya janten ke malam Kamis akhir tina Silih Mulut lah sekarang dieu mah tuh arah tere itu malam Kamis akhir Silih Mulut ya pasti di ieu pertempatan urang ngayakeun maulid oge itu haulna sahibi rotib eta. Terus anu terakhir ieu mah panginten itu luar tina ieu acara nanging amanat itu di kersana panginten ini masih warga urang itu insyaallah dina wengi Ahad sasaurna teh ngulem ka para ibu para jamaah sadayana rehna di Sukatani panginten ge urang ayeuna pendak sareng kersana Abah Habib Muhammad lah urang nyeuna lah nama Abah Habib Muhammad urang pendak di pertempatan insyaallah wengi Ahad itu pendak di Sukatani itu ngulem ka panitia maulid kau di Sukatani itu kanggo ngahadiran kasadayana mudah-mudahan sing aya yuswa taufik hidayah di Allah Subhanahu wa taala. Sakitu panginten sepuh itu teu anu di saur nya da eta we aya ngabongkar heula trepal letak rada lami itu sakali dihapunten anu saageng-agengna subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'us rahmatan li jami'il anam wa ala alihi nubala'il kiram wa ashabil anjumil alam wa kullu man da'a ilal haqqi bil hikmati wal mau'izatil hasanah ila sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tarfa'una biha til hayat wa ba'dal mamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Dengan keagungan Nabi kita Muhammad, dengan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masyiral hadirin wal hadirat, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pertama kali nantinya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendahului dari umat-umat Nabi yang lainnya. Berkat siapa ma'asyiral hadirin? Berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mulia min syariatil wada wajaba syukrahu alaina madar lillahi da. Assalamualaikum. Calager. Tirisna. Ampun ingat. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. To setengah tilu gitu. Kumaha karuatan di ibun. Weh gacor teh teh. Duh ayo. Bapak Ibu hadirin sadayana, langsung lah nya. Geus beri beteng. Lumayan gitu tuh, ya Allah coba tiris. Jadi acara di Habib Muri mah pasti we kerusuk tiris. Kajaba dianggarkeun unggal tanggal sakieu cenah. Mudah-mudahan tahun hareup mah entong gegelebu santri. Dulur sararea tadi sahur panitia malam ieu teh bertepatan sareng haul Sohibul Rotib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos tanggal 23 Silih Mulud anu tos kalangkung upami telepat dinten Salasa ayeuna Rebo berarti tanggal 24 malam 25.
Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas salah sahiji walina Allah.